أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال مسلمانا دوی صحبت خدا امی بحثا قرآن بکن که اف قرآن کریم یعنی چیا وقتی هو قرآن بخوینی خیراوی چیا و قرآن چاوش طرف خدا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام رهاتیا دنا و قرآن دا چه هیا قرآن بحثا چتکی و قرآن منع چتکی امی بحثا وابک. قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی گو سالی وی بو نیزی چلی دچون نور داغی هیرا مغارسی لوی دشخور دما تفکر دکر و عبادتش خدا را دکر حتی گو خوارناوی خلاص دبو جارک دید وگرها دهات مال و هنک خوارنا دید بر و دیسی دچو مغاره و دیسی عبادت خدا و تفکر خدا دکر. روزه که وقتی خدا خواست وی بخی پیغمبر حضرت جبرائیل شیان ده جمع حضرت جبرائیل هات گو اقرأ گو بخوینم پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت انزانم بخوینم دبی جبرائیل علیه السلام پیغمبر حالو باس که خوب جداند و بردا جارا دو جره گوت گو اقرأ گو بخوینا دیسی پیغمبر علیه السلام گو انزانم بخوینم جارا سیا دیسی برخوب جداند و دیسی پیغمبر علیه السلام بردا گو بخوینا پیغمبر علیه السلام گو از نزانم بخوینم. حضرت جبرائیل وحیا خدا جیره گوت گو اقرأ باسم ربك الذي خلق گو بخوینا بناو رب خوی وکو گو تچه کریا خلق الانسان من علق انسان جخوین و گوشته چه کریا اقرأ وربك الاکرم بخوینا خدای تا خودی کرمیا الذي علم بالقلم او خدای کو انسان علمان دنا گو قلم یاز بکن علم الانسان ما لم يعلم انسان علمان دنا وی تشتی گو انسانا نزانی بو. یعنی اف صورت علق هر 5 آیت پیشی پیغمبر علیه الصلاة والسلام را هاتن یعنی دست پیکا قرآنی دست پیکر. معلومه قرآن کنگی هاتیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را اب هر 5 آیت کنگیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را هاتنا دمها رمضان دا دشبا 27 دا روژا قادر گجسیه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را قرآن هاتیه هاتنا قرآنی نگو حالو قرآن دناوا دقا پادبو نگو 3 جزو ابهبدو وبو وش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را هات بلکی دا 610 دا میلادی 610 ilk ayete go dest pêkirin me got sûretê Alaq her 5 ayetê pêşî dest pêkirin di nava 23 sala da ev Qur'an tamam bû.
يعني تمام بونا قرآني د 23 سالا ده. قرآن خدا Azze ve Celle yani toplu olarak Jlevhul Mahfuz'e ani asimani yeki. Bayra ayet ba ayet cana sure b sure Peygamber aleyhissalatu vesselam ra şiyandı. Çünkü Kur'an yani toplu olarak Peygamber aleyhisselam ra nehat. Yani sebebi bu Huda af Kur'an halu biyek cari Peygamber aleyhisselam ra neşyan sebebi ve jbona bu Huda Kur'an'ı Peygamber tam bidehin kirin و jbona ku Müslüman jî vê Kur'an'ı jber bikin و jbona ku hukmê wê tatbîq bikin yani bicih bînin ji bo li wa giran newî. Yani Xuda Azze ve Celle meselek ke ku çê dibû der heqê wê meselê de Xuda ayetek dişiye. Gelî Müslümana Kur'an me got 23 sala de temam bû. Kur'an 3 cüzoya. 114 suretin. 6236 ayetin. Xwendina Kur'an'ı ibadeta. Yani gumhu Kur'an'ı bixwîne ibadeta. Amel kirina bivan tiştê dinava Kur'an'ı da farza. İnsanekî ku herfeke tenê jî Kur'an'ı bixwînî di qarşê wê herfê de Xuda dih xêra jê reyas dike. Peygamber aleyhisselam dibêje elif lam mîm. Dibe ena bêjim ev herfeka. Belkî elif herfeka, lam herfeka, mîm herfeka. Yani insanekî ku dibe elif lam mîm Xuda sih xêrî jê reyas dike. Gelî Müslümana divê Kur'anê de behsa baweriyê heye. Yani Kur'an behsa baweriyê dike. Divê baweriyê bi Xuda bêne. Divê baweriyê bi melaîketê Xuda bêne. Baweriyê bi kitabê Xuda bêne. Baweriyê bi pêxemberê Xuda bêne. Baweriyê bi roja qiyametê bêne. Baweriyê bi qedera xeyr û şera bêne. Di Kur'anê de behsa ibadeta heye. Xuda Azze ve Celle dibêje li mêj bikin, rojî bigirin, zekatê bidin, her ne hecê. Di Kur'anê de behsa muamelata heye. Yani ka insan yê çawa bi hevdûle muamelê bikin. Yani di kirîn û firotinê de, di xeberdanê de, di îdarekirinê de. Di Kur'anê de behsa iqab heye, uqubata. İnsanekî go bê emriya Xuda bike, Xuda yê ciza dîwî. Di Kur'anê de behsa van ummetê berî me heye, qissa. Ne go weke tarîxê behsa wa dike, belkî hinek qissa têne ji bona ku em jê ibretê bistînin. Mesela behsa qewmê Nuh dike, behsa qewmê Hud aleyhisselam dike, behsa qewmê Ad dike, qewmê Semûd dike, Xuda behsa qewmê Lut dike. Yani bêva pêxemberê wa çi ji ware gotiya wa çilo cewaba pêxemberê Xudaya û yê ku bawerî pêxemberê xwe neanîna çilo çûne hîlakê bi kinîtî Kur'an behsa wa dike deqene em jê ibretê bistînin. Di Kur'anê de behsa bilîmê jî dike. Çiqa bilîm pêş dikeve ne got muxalifê Kur'anê çê dibe. Belkî ma'na Kur'anê bêhtir bi miho tê zanebûn. Bêhtir miho ma'na Kur'anê fêm dike. Ev Kur'an berî niha bi 1440 sal berê hatibû
دا قرآن دا دقوت د بحر هنا آوا شیرین و یا شور تبلی هبدو نابی ای زمان دیو چو بلیم پیش کت میزاندن گو حقیقتا وصایا دا قرآن دا دبی انسانی گو خود هدایتا و نخوازی یعنی دلی و تنگ دبی وکا انسانی گو بجور وحرن نها بلیم تثبیت کی انسان چقا بجور و دچه بانی و دچه اکسیژن کم دبی نفسام هو تنگ دبی نب تو به اکسیژن بی مهونگاری به هوا بکبی دو قرآن دا خدا عز و جل دبیجه ما آسیمان چه کرنا ستر کو هیف دوا دانینا ام و آسیمانا امی فرح بکن نها بلیم وقتی گود araştırmış kiriya hakikaten sterik jhabdu dur dibin demek ki asiman farah dibi yani çıka bilim peş dikavi mana Kur'an'ı te fهم kirin edi geli Müslümana af Kur'an mago khondina ve ibadeta amel kirina pe farza inkara Kur'an'ı dibi sebebi küfri İnsanı ki bu Kur'an'ı inkar biki kafir dibi. Çünkü Kur'an kelam-ı Khudaya. Khuda Azze ve Celle Peygamberi khore şiyan diya bu vasıta Cebrail aleyhisselam jbona ku kanuni jmara dini. Gerek amlguri ve Kur'an'ı hayata khwa amrast bikin. Gali Müslümana hemen dmala her kesida Kur'an hay. O kadru kıymet jiddini da. Yani beri ozer qawlik jere çe dikirin bita u dinaqşandin u Kur'an didalaqandin. Yani en cihbani ve Kur'an didalaqandin. Yani kadru kıymet didina Kur'an'ı. Ama af dalaqandina Kur'an'ı dwi qawliki da ne besecmer. Yani Kur'an gerek amwi bixwinin u beçid beji em pe amel bikin. Hikaye kaya dbe careki gundaki malay Ramazan'ı digirtin ve di bisrayı şiva malay çetkirin. قي المالكي باقي مالي شيفا ويتشتكن خويه مالش هندرو درت كبن بريواج الورن مالا همد بولاي وندابن دراجي وابرا وتخلاف قرآني دا قرآن دالقان دي تخلاف قرآني دا بذاتا قو سبا قرآن خو بكرن قو امي خوينن يبركي خو بينن جبيرت كي جوار نابي جيفام كرن لابدا ابانا جيتين پشتي قو مالا جمالي چو به ولا پره ما خویا ناکن چه جواهاتیا زلام به مندیت نه پیرک به مندیتیا به ها به نه به مالای بریه منه جوی به وکس نه هات بوفر اولو تکنستو مالای دا امش کثیر جنا بیجن عجبا مجیر بیجن ام نه بیجن حتی گو جاره کدی سال دزیوری دیسی شیوا مالای چتکن شیوا وی چتکن شیوا خود خون جواتا خود جواتی دا بسه دامه پرسکش تبکن بار وقتی تاتی ویده هنک پریما آل اوده بون و بیرا خویا نکرن شتبه وجی کس نهات بو مالا ما yani مشوره بو مگو سیدا برنا ادی اف پرت برنا یا نه دبی مالا گری دبی گری گو کا قرآن بینن و قرآن والبرد به آنین دبی قول که وی قرآنش قولک درخست میزان گو با پرا هید بر قول که قرآنی دن گو بگن ها از نگو اثر خود گریم گو و اب به بختی کرستو مدا یعنی شخورا و از سوجلی کرم بدزیه السر وی قرآنی دگریم افصالك وأف قرآن جبي قولك ودر نخستيا يعني سرويت يعني قال مسلمانا قرأ قرآني
ام بخوينن چنكو عبادتا و ام بي عمل بكن چنكو فرض حكمي بيقوم بي عمل بكن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس. ان قنجوا يقو قرآن تخوينن و بيرا قرآن اشخل كيرت بيشن. انسانك يقو قرآن تخويني وبحكم قرآن جي عملتك، يعني قرآن تشقوت بي ويقلمشتك. يعني قرآن يقول يا قدري دي وبابي خو بقرن قدري دي وبابي خو تقري. قرآن يقول يا قنجي بقرباي خو بكن قنجي بقرباي خو تقري. قرآن يقول يا قدري يتيمة بقرن قدري يتيمة تقري. قرآن يقول يا الميش بكن الميش تقري. قرآن يقول يا هن حجي تشن حجي. قرآن يقول يا الزكاة بدن زكاة دي. قرآن دبيجي صدقات بدن صدقات دي. قرآن دبيجي خوش رباي دور بقرن خوش رباي دور تكري. قرآن دبيجي سبي نكن سبي ناكي. يعني فان تشتا قرآن دبي زنا نباش جهبدون نكن زنا خراب جهبدون ناكن. يعني قرآن تخويني وبحكمي وعمل دكي روجا قيامتي خودي يعني هدية olarak mukafat olarak tacaki dide seri devbavi vi insani rohnaya ve taci jave roja dünyayı behtira. Yani af khuda vi mukafati dide devbavi viego Kur'an etkhuni Kur'an amel ki. Kaid yego Kur'an etkhuni pe amel ki khiravi çıkasa. Yani khiravi daha behtira. İnsanı ki go bukhazi khudara haber bidi bla Kur'an'ı bukhoy. Çünkü Kur'an kelam-ı Khudaya. Jdiyama Ayşe persin goma ahlakı Peygamber aleyhisselam içava bu. Diyama Ayşe jwar god goma un Kur'an'ı nakhoyne. Ahlakı Peygamber aleyhisselam Kur'an. Kur'an'ı tithoyne تهين دبي پیغمبر عليه السلام دليد ميزيني تهين دبي يعني تشتاقت قرآن دا أمر ونهي پیغمبر عليه السلام حموب جهتاني هذه قال مسلمانا جوختاقو قرآن كريم ش پیغمبر عليه الصلاة والسلام رهاتي يقول قارش قرآن دركتن حبو جهب دورت قوتن وقت قرآن هاتا خوندن دستي خود بيخنا قوهي خودا بلادنگی قرآنی نوی و داقنا نکاربن وی قرآنی بلا بگن نکاربن دنگی وی قرآنی بگهن نخلقی عینی و پشتی 1400 سالی جی عینی یه دوی ذهنیت دا دخوازن گو نور خدا بطفینن درابن پرووکاتونا چتکن قرآنی دشوطين اما اف قرآن جوختا قهاتي وحتى نها بتواتري يعني toplumaki girtiya yani toplumaka gotbeji ye darav jwaçe binna toplumaka rast teslimi toplumaka dikriya hatta kıyamete ji Kur'an yehabi kes nikari qarışmış bir yani nikarin hukmevi batal nikarin khondinavi batal çünkü hazara yego Kur'an jberin hana bahazara yego manavi zanin hana çimam bejin nikarin Kur'an'ı hukmevi batal bikin çünkü disi amş Kur'an'ı fehmdikin Xuda azze ve celle godiya ev Kur'an meşyan diya emevi muhafaza kin yani muhafaza kirina Kur'an'ı aydi Xudaya vaqti go Xuda godiya zevi muhafaza kim kes nikari hukmevi batal bikin lebeli çima ve cesareti dibinin go mesela Kur'an'ı dışavdayın yani ve cesaret eşkud binin hadise ka Peygamber aleyhissalatu vesselam haya ve ahire zamanda küfür ye hücumi ser ve Müslümana ki vaka insanı birçi go hücumi ser xwarine dikin
صحابي برسن بيا رسول الله ما وي شاخي ام هندكن يعني جبونا قوم هندكن يهجومي سرمكن پیغمبر عليه السلام بيجي ونقلكن yalnız وكا وا داركي قول سر آوين وا داركي پوچل سر آوي ونا بقوة سبب ويتشيا قو قوة مسلمان نينا كافرج مسلمان ناطرسن دبي سبب ويجي ونحج دنياي دكن اما جاوا düşüncava dünyaya ونج آخرتي جي جمرني جي ونعاجزن وناخوازن بمرن يعني ونتخوازن قو همو الدنيا بمينن جبونا ويكي ودفج آخرتي بردام ودفج حكمي خدا بردن ايدي كافر يهجومي سروكن يعني اف قرآن قرك دوام لي اموي بخوينن دوام لي ام بي عمل بكن وام خو راست بكن يعني راست كرن تشيا القوري امري خدا يكي هاتش پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرسي قو يا رسول الله قو تشتكي جمرة بيجا قو بايرش كسي نپرسم قو بيجم ايمان اني بايرا خو راست يعني بلا باوريات الساغلم بي و بايرش خو راست بكا امري خدا بجه بينا خوش حرامية دور ايكا اما راستنا مسلمان نها ام مسلمان ام قرآن تخوينن اما ام نزان القرآن دبيتشن دلمالا كي ميزني قرآن دمالا واده قدري قرآن يجي دقرن قو قرآن هات جبر درابن اما معنى يك كلمة قرآن يجي نزان دچن الميج دكن بشتي قو سلام دان صباح بدودكن دچن تجارت اتكن مالي خو حرام دكن يعني فرات كن سوندا بدرب يعني جبر چه خلق جسارت دكي قو قرآن بشلطيني جبونا قو ام مسلمان حقي قدر قرآن ام نزل چما پیغمبر عليه الصلاة والسلام بتنه بو وقت قرآن جيرهات بیرکاوی حضرت خدیجه پیشی به ایمانانی حوالی حضرت ابوبکر ایمانانی قره آپوی حضرت علی خدمتچی حضرت زید اوانا به ایمانانی شخصک بو اما تشتی گود 23 سالا دا دنیای بلا کرد دنیا دا گیش کرد جبو چکو براستی قرآن عمل کرد صحابي پیغمبر براستي قرآن عمل تكرن يگو صحابي ديتن تابعين براستي قرآن عمل تكرن جبر ويكي مسلمان زيده بون ادي قلي مسلمانا بكنيتي قرآن كلام خدايا خدا عز وجل بواسطة جبرائيل عليه السلام دنابا 23 سالا دا آيت بآيت جانا سورة لگوری اولایی گو چه بوی لگوری حکمه گو خدا خوستی ش پیغمبر علیه الصلاة والسلام رشیان دی 23 سالا دیجی تمام بو پشتی وفات پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف قرآن پیروز دو وقت حضرت ابو بکر دا حالو توب بو یعنی توبlamış کرن چونکو دو وقت پیغمبر علیه السلام دا یاس کربون هناك سورة ياس كربو هناك 2 سورة هناك 5 آيات هناك 10 آيات هر کس گیل گور یگو حس کربون وشخور جبر کربون یاس کربون حضرت عمر چو جم حضرت ابوبکر گو اترسهم گو قرآن ونداب چما چونکو ده حرب کیدا زیده هفته صحابی هات شهید کرن صحابی گو قرآن جبر بون گو سواش چه دبن صحابي قو قرآن جبر بن حمو شهيد بكبن بلكي ونداب ببي اجبر ويكي قومسيونك چكرن باشخانه و حضرت زيد بو قوي قو قرآن آيات قرآن الجمع ياسكري هنا بدشا هدا بلا ورن و بخوينن و قرآن آنين كرنا مصحف
يعني هالو toplamış kir. قال مسلمان خوندنا قرآني عبادته عمل كرنا بقرآني فرضا قرآن نأوكم هو صادجا لسر مريا بخويني عبارة إني مهري لسر تربا ياسين كي بخويني قرآن حياة جبو ساغا إنسانكي جو حياة خلقوري قرآني دوام بكي دنيا ويجي وآخرتا ويجي خوش بي چما بيجن ده حجا خاطر خستن دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جا أصحابيا رقود گوزي ده تشتا جوره هيلم حتى قون الگوري بهر دو تشتا هرن رياوا غلط نابي يك جي قرآن كريم ويك جي سنة منه ريا منه يعني حتى قوم هول الگوري قرآن هري حتى جمهور قوري ريا پیغمبر عليه السلام سنتاوي هري إن شاء الله ريا مشاشنا أن معجزة مظن يا پیغمبر عليه السلام قرآن حتى قيامته جي قرآن يهبي خندنا ويجي هبي كافر دخوازن قو نورا خدا بطال بكن أما خدا ये नूर हा खो तमाम बकी वलो गो काफर नखवाजंज यानी नखवाजंज खुदा ये वी दीन खो वे नूरा खो तमाम की पिश्ती गो खुदा गोतिया अज कुरान मुहाफजा कम खुदा ये मुहाफजा की कुरान उंदा नाबी यानी बिला कस नतर सही वकस يعني خمزن نكيجي وكباي गो काफिरन दबेमे कुरान शौतेन खुदा ये वे कुरान मुहाफजा की ताबी खुदा अज़्ज़ व जल्ला वक्ते गो आगर कुरान खस्तन खुदा कारीबू बके गो आगर बुआ बकबी अमा नकर चुमा चुनकू मुसलमान जहफन नेजी मिलियर नीवे मुसलमान है بلا أم مسلمان القرآن خوي دركب وقتی گو مسلمان نبانا خدای شقام لو ادابانا بلا پیشی مسلمان خراست بکن الگوری قرآن هرن دا آیت که دد بیجی گفشمیش نبن وزلمیش نبن یه سرفراز ونن اگر ون باورمند بن يعني اگر حقيقي مهم مسلمان بي يكو سرفرازي يدستم هو دبي دو وقتا كعبه ده وقتا ابرها هات گوزي كعبه خراكم اجبو كسي گو كاربه كعبه محافظه بكي نبو كي محافظه كر خدا محافظه كر خدا محافظه كر انها خدا ديسي كاري اواني گو قارقتورا چه دگن يعني قرآن شوطين لقارش خدا لقارش پیغمبر خدا بأدبيت كن خدا قارب در بكده ويوق بكي أما نكر عادت چونكو مسلمان هنا بلا مسلمان مجادلة خو بكن الدين خو القرآن خو خوي دركبن يعني أبجي امتحانية إذا خدا عز وجل ما بقرين جوا إنساني قو قرآني دخوينن ما بقرين جوا إنساني قو قرآني عمل دكن ما بقرين جوا إنساني قوش قرآني فهم دكن تفكر دكن عبرت دستينن خدا عز وجل نخوش ما شفاء جوار بشين خدا عز وجل زاروك ما صالح بكي خدا عز وجل مريم ما عفو بكي خدا عز وجل ديوباب ما عفو بكي خدا عز وجل دنیا مجی خوش بکی آخرتا مجی خوش بکی خدا عز وجل دنیای دجی قنجیب دیما داخرت دجی قنجیب دیما مج عذابی اگر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد ربی عالمی رب